Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 30 z'ukwa kane, 2025. Birumvikana rero nyamuneka tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Mu gihugu cy'u Burundi ibintu byakomeye, ibintu bikomeje kuba ibindi gusa. Kuri noco muri studio ntabwo ni njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe ni Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, umeze neza? Yes, meze neza, ndakomeye, ndashima Imana Bwana Moses, kandi ari nako nsuza abakunzi bo kuri Dunia Nikote TV. Babonye yuko ibintu byamaze guhindura isura, icyitwa Barundi hano muri za Uvira barimo barabangira ingata. Uvira rwose ibintu byakomeye cyane, abarundi bakomeje guhunga, ari nako nanone bamwe bakuramo impuzankano zabo bakiyambara gisivile bakajya kwibera abayedi, abandi baba bakarani. Yes, ngira ngo gatanu kuri kagenzi kabo tugiye kuba tuginjiramo tubiva imuzingo, tugiye kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kuba tubapudetinga rwose, nimujye kure. Turaza kuvuga byinshi, ariko Bwana Kalimba Aimable hagati aho uze kunyemerera dusimbukire hano Gitega. Hari inkuru idasanzwe irimo iraturuka mu kanya gato kashize, nibwo hagombaga kuba inama, ikaba yari inama yagombaga guhuza CNDD na FDD. Bwana Kalimba Aimable rero nyibira nkubwire yuko iyi nama rwose byaje kurangira ibyo biba hagati ya Nzamba Kalimba na Nzamba, kuko baje kwishwaniramo bayirwanamo ivumbi riratumuka. Ni ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Nzira turaza kubyinjiramo, ariko mbere yuko twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi cyangwa se impfunyapfunya, munyemerere rwose mbanze nisuriza abantu badukurikira bari hirya no hino, by'umwihariko tubasanga hano mu gihugu cy'u Rwanda, tubasanga ku mugabane w'Uburayi, tubasanga mu gihugu cy'u Burundi muri Korine Mujeju, tubasanga muri Korine Munana, tubasanga muri Korine ya Tongo, tubasanga mu makorine agiye atandukanye, by'umwihariko 5 kuri 5. By'umwihariko reka tubahe ikaze Bwana Kalimba Aimable, tubabwire tuti ikazano murayikwiye kuri Dunia Nikote TV. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable wanasuhuza n'abandi by'umwihariko badukurikira, byaba bari ku mugabane w'Uburayi, by'umwihariko tugahita tuninjira no mu ngingo z'ingenzi. Ndasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye rwose, hariya mu Bwongereza, mu Bufaransa, nkasuhuza abari hariya muri Espagne, nkasuhuza abari mu gihugu nk'Ubudage. Rwose ndabakomeje kandi mbifurije kugira amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Nkasuhuza abakunzi bacu badukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice byinshi bitandukanye, nibakomeze bagire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo cyane. Kandi nkagaruka muri Aziya, ariko nako abakunzi bacu ba hano muri Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, mbifurije kumererwa neza, na kuri Afurika y'Iburasirazuba nibakomeze bagire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe rero Bwana Moses. Yego, ni ukuvuga ngo ndabona ari byinshi cyane, ngira ngo wakinjira n'ingingo z'ingenzi, nanjye nkababwira bimwe mu byo tugiye kuba twibandaho hano, ahasigaye tugahita dukomerezaho. Mu ngingo z'ingenzi zimbitse turagaruka ku cyitwa abasirikare b'Abarundi bakomeje guhunga urugamba ku rwego rudasanzwe, nk'uko twakomeje cyane tubigarukaho. Abasirikare b'Abarundi bakomeje gukuramo impuzankano zabo hariya za Uvira, cyane cyane ngo abari boherejwe mu gace ka Sanje harabarurwa batayo imwe yaburiwe irengero ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Bivuga yuko nibuze iyo batayo ababashije kuboneka ari 200, havuyemo abarashwe hakavamo abaturutse, hasagutse 200 mu basirikare barenga 1100 bari boherejwe n'igisirikare cy'u Burundi. Birumvikana yuko ari ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, kandi tukagaruka ku ruhande rw'icyitwa Red Tabara biri kuvugwa, ndetse binemezwa yuko ikomeje gukaza imyiteguro idasanzwe yo gufata igihugu cy'u Burundi, cyane gukuraho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye alias Neva ukomeje kuba akaga, ndetse akaba n'akasongoyihwa ku ruhande rw'abaturage cyangwa se societe civile y'igihugu cy'u Burundi, aho Abarundi bakomeje kuvuga bati rwose ibi bintu ntabwo tuzabyihanganira, ntabwo tuzabyihanganira. Evariste Ndayishimiye yatubangamiye imyaka myinshi, ariko
igihe kirageze ngo tumwigoronzore rwose mu maboko yuje ubugome yadushyizemo. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rwa karitsiye nyinshi zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi biri kuvuga yuko hacyumvikanamo icyitwa urusaku rw'amasasu, aho ni hariya za Cibitoki, aho bivuga yuko cyane ngara biyorosa ijoro bakaza biyambitse impuzankano za gipolisi zacuyutse, nyamuneka bakaza bateza umutekano mukeya, kenshi na kenshi bakarasana n'abasirikare b'Abarundi. Moses, yes, ngira ngo ni byinshi cyane turi bugarukaho by'umwihariko bikomeje kugenda bitangazwa, ariko uze kunyemerera twibande rwose ahitwa za Uvira, kuko ni igice navuga yuko gikora ku Burundi ndetse gishobora no kuza gushyira u Burundi mu kaga gakomeye cyane. Uze kunyemerera Bwana Karimba Aimable tugaruke iryirasana rikomeje kugenda rigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abasirikare bakaba barimo barapfa mu buryo navuga ko butameze neza cyangwa se budasobanutse. Bwana Karimba Aimable uze kunyemerera tugaruke ku kijyanye no kuba kugeza amaginga mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa navuga by'ubujura ku rwego rwo hejuru, ariko bikanavuga yuko ibi bikorwa bikomeje kugenda bikorwa n'imbonerakure ndetse n'iza FDLR zahawe ikaze hano mu gihugu cy'u Burundi. Uze kunyemerera tugaruke ku banyapolitiki bagiye batandukanye. Ubwo rero gatanu kuri Kagenzi Kako, utari wakora subscribe, icyo usabwa nta kindi ni ukuyikora kugira ngo ibintu tujye tugenda tubibanamo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Bwana Karimba Aimable twinjira reka duhere kuno mupaka by'umwihariko uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni hano za Uvira. Kugeza amagingo ya ese ubu amakuru mufite hano muri Uvira ni ayahe, bimeze biti? Bwana Moses, ubu ngubu inkuru yimbitse iri mu bice byara muri Uvira, ndagira ngo ubwise ukuri yuko Uvira ni agace gakomeje kuba inzira y'urupfu ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi. Aha ngaha ushobora kwibaza ati se aka gace ni agace gakomeje kuba inzira y'urupfu ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi gute? Nk'ubu biravugwa yuko abasirikare b'Abarundi hagerageje gukoreshwa strategy z'uko tactique pruta zo kuba bakohereza abasirikare b'Abarundi, ariko cyane hakibandwa cyane kuri baba FDL boherejwe mu gihugu cy'u Burundi, akaba batanga imisadi ikomeye cyane kuri abasirikare bagafasha ino FDL cyangwa se zino mbonerakure. Ariko bikavuga yuko FDL yarekaramye, bivuga yuko mu masezerano yari yagiranye n'uwitwa Kisekedi Shirombo hatarimo yuko FDL igomba kororekwa ku rugamba, igomba gutereranwa ku rugamba. FDL rero igarukanye icyitwa umujinya udasanzwe, iyi FDL igarukanye icyitwa uburakari budasanzwe. Iravuga iti twebwe ntabwo ibintu turi bubyemere, ntabwo turi bubyihanganire. Nicyo cyatumye igisirikare cy'u Burundi kivuga kiti kandi nyamara wanasanga abasirikare bacu impamvu bakomeje gutsindirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ari uko ino FDL nta bushake ifite bwo guhangana na M23. Bagira gutya batayo y'abasirikare bagera ku 1000 bayohereza hariya za Sanje ndetse na za Remera. Bivuga yuko bakimara kugerayo abenshi bahise banatoroka rwose. Bivuga yuko n'umuyobozi wari uyoboye izi ngabo zoherejwe hariya za Uvira yarashwe n'abasirikare bagenzi be. Rero bikomeje kugenda biba ikibazo, benshi baraturutse rwose. Moses, kereka ababarurwa nk'ijana barasiwe hariya muri biriya bice, ariko biravuga yuko nibuza abarenga 800 baturutse. Niba turi kubona babashumba muri bice bya Uvira, niba turi kubona babayede, niba turi kubona abakarani. Akandi kabazo ngira ngo mubaze Bwana Karimba Aimable, kuba M23 irimo isa nkaho rwose umujyi wa Uvira we yamaze rwose kuba yagaragaza neza yuko ugiye kuba ubarizwa wose mu biganza byabo mu minota mike cyane. Ibi byo biraza gutuma ingabo z'Abarundi zongera kugaragara nk'ingabo zikomeye. Ku ruhande rw'abasirikare b'Abarundi ikintu tugiye kubona, Abarundi buriya ni nabo batsinzwe mbere y'abandi basirikare bose bafashije Kisekedi Shirombo mu gihugu cya Kongo. Ariko Abarundi witwa Evariste Ndayishimiye buriya ngo ni umugabo ujya wanga kuva ku izima cyane dukurikije ibikorwa bye, kuko Evariste Ndayishimiye dukurikije operation zabereye mu bice byinshi bitandukanye. Aka kanya Evariste Ndayishimiye ntabwo agakwiye kuba ari ku mirongo y'ibiri ku rugamba ari guhangana n'umutwe wa M23. Ariko
mu kiri kugaragara ku ruhande rw'imbaraga z'abarundi bose ntabwo zigaragara nk'imbaraga zo gutanga umusaruro cyangwa se zifite icyo zitezweho cyane ku ruhande rwa sosiyete sivile, yaba ari muri biriya bice bya Congo, dore yuko Evariste Ndayishimiye anabeshya yuko yagiye gucunga umutekano w'ababanyi be, ariko ntabwo tuyoboye yuko ari amasezerano y'amafaranga atagira ingano yahawe. Ibyo byose rero ni ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego ruri hejuru kandi bikanateza n'ingaruka ku rwego ruri hejuru. Yego. None turaza kubona abasirikare benshi bahungira mu gihugu cy'u Burundi cyangwa baraza kwimishwa mu bice bigiye bitandukanye bakora iminiforume. Mu biri kugaragara n'ubundi ibyo ni ibyatangiye n'ubundi abasirikare benshi ku ruhande rw'u Burundi barimo barahunga, abandi barakuramo impuzangano zabo. Yes, tugaruke gato rero kuri CNDD-FDD kugeza magingo aya nayo yamaze kuba ikindi kintu, ndetse mu makuru turimo turatira akaba ari CNDD-FDD ikomeje kugenda igaragaramo guhangana gukomeye by'umwihariko hagati yabo, kandi ndetse bakaba ari abanyapolitike bari muri politike n'indani. Nk'ubu aha ngaha bari kumbwira ati politike nibayiharire neva, biranze ko aheza ikirungo, intambara ya CNDD-FDD igiye kuvuka. Ndabona ururimi rw'abarundi hano rwose ruri kugenda ari umucanga, kuko uwitwa General Prime Niyongabo yamaze guhakana ibyo neva arimo aragerageza kuba yashyira ku murongo. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable ibi byose tukabona ko ari bimwe mu bintu rwose bikomeje kugenda bigaragaza yuko uwitwa neva rwose ashobora kuba rwose yakora n'akazi gakomeye cyane. Ese kugeza amagingo birashoboka kuba uyu General Prime Niyongabo aramutse yigaritse neva ibintu byahinduye isura mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa n'ubundi twagomya kubona ihangana hagati ku mpande zombi gusa? Arega Moses, iyo ni ingingo yumvikana. Iyo ni ingingo yumvikana. Ingingo yumvikana kuko uyu mugabo ni umugabo w'ingenzi ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Yego. Ni umugabo kandi Evariste Ndayishimiye yizereramo cyane, bitandukanye n'abandi banyepolitike. Binavuga yuko uyu Ndikuriye rwose cyane azi amabanga menshi y'uno mugabo. Buriya niyo mpamvu ubona Evariste Ndayishimiye akora buri kimwe cyose gishoboka ngo uno mugabo amugume iruhande. Birumvikana rero aramutse amuvuye iruhande cyangwa akamuva mu maboko, yaza guhura n'akaga gakomeye, yaza guhura n'ikibazo kidasanzwe. Niyo mpamvu ubona yuko Evariste Ndayishimiye buri kanya avuga ati uno mugabo ndamucungira umutekano cyangwa se ndamuguma hafi kugira ngo atazanteza icyitwa ibibazo. Ni bimwe bita gutayiminga. Aramutayiminga mu kanwa. Yes, katwirukange cyane. Ngira ngo mu kandi nari ndimo natira amakuru yuko inama ya CNDD-FDD ari inama yabaye ariko ikaza kurangira nta kintu na kimwe kivuyemo. Impamvu ibi byose birimo biraba Bwana Karimba Aimable ni uko kugeza amagingo ya CNDD-FDD by'umwihariko irimo irashaka gushyirwa ku itaka cyangwa se gushyirwa hasi n'abayirimo indani cyangwa se n'abari mu ishyaka n'ubundi rya CNDD-FDD. Bwana Karimba Aimable by'umwihariko ndagira ngo ibintu tubyinjiremo neza, tugaruke hano za Kibira ndetse no muri ibice bya za Cibitoke. Ese mu gihe ibintu biraza gukomeza kuba bibi by'umwihariko by'aho za Kibira ndetse na za Cibitoke, birashoboka ko abaturage ba hano bari mu byihanganire bagakomeza gutuza bakabiceceka? Situwasiyo Kibira, situwasiyo Cibitoke, situwasiyo mu gihugu cy'u Burundi ikomeza kuba mbi. Ntabwo icyitwa sosiyete sivile Moses kibuze kubyihanganira. Yego. Turaza kubona ibibazo bikomeje kwiyongera muri kino gihugu, kandi ibibazo bishyira mu kaga cyane abanyagihugu. Yego. Evariste Ndayishimiye arambuze. Biraza kuba byakomerana rwose icyitwa sosiyete sivile y'igihugu cyangwa mu Burundi. Kuko umunsi ugenda uza haza undi, niko uko ibibazo bigenda biza haza ibindi mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Niko tubona yuko influence z'umutekano muke cyangwa z'ibibazo by'abanyapolitiki mu gihugu cy'u Burundi bikomeza kugenda biteza akaga. Ubu tuvugana hano muri Congo ni update, imirwano uri kubera ahitwa Warikaru tuvugana, ndetse no mu mujyi wa Uvira ni update zirimo zangiraho. Ahitwa Kadasomwa hamaze kuba tombe intare zasomwe zimaze kugamira. Ndabona izi update muri Uvira naho urugamba rwakazi ndetse rwamaze kuba urundi ngira ngo Bwana Karimba Aimable urumva ariko muri Congo naho ibintu bitoroshye habe namba muri rusange. Twirukanga cyane
by'umwihariko tugaruke hano za Bujumbura ku kibuga cy'indege. Ni Bujumbura naho kugeza amabyiro ikomeje kugenda igaragaramo byinshi bigendanye n'umutekano muke, ndetse ushobora no kuza kugira ingaruka kuri sosiyete sivile. Ibintu birimo biragaragara neza bijya gusa n'ibikuba za Gitega. Ese Bwana Kalimba Aimable ibyo tuze kubyitegamo iki? Ese birimo biragaragaza iyihe shusho igihugu cy'u Burundi koko mukamba ari kwivuga kiri habi nawe niko ukibona? Igihugu cy'u Burundi Moses, nta n'igihe kikize kiba habi. Yego, kuko ngiye kuva namenya igihugu cy'u Burundi imyaka mfite kuva navuka, ntabwo nigeze mbona igihugu cy'u Burundi kirimo umutekano. Dore yuko bitandukanye neza wenda hafi na 50% n'igihugu cya Congo. yego, Ariko akenshi usanga n'ubundi ibibazo bikomeza kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, n'ubwo abanyepolitiki hano mu gihugu cy'u Burundi babeshya yuko ngo ibintu by'amacakubiri ngo byazanywe n'ibihugu runaka ntashaka kuvuga mu mazina. Ariko ndavuga natura yuko igihugu cy'u Burundi nta gihe kigeze kiba mu kaga, ariko muri ino minsi ho Evariste Ndayishimiye bitewe n'uko benshi bashaka guprofitira mu kavuyo ari guteza igihugu cye, bagashaka kuba bateza umutekano cyangwa kuba bamukora ku butegetsi, biragaragara yuko noneho ibintu byari bisura byaje mu ishusho ihari itandukanye n'iyo twabonaga. yego, ibintu bishobora kuza kumukoraho uko byagenda kose. Oya, kuzamba ko rwose bigomba kuzamba rwose. Yes, mu kanya gato rero none maze kwakira amakuru y'uko hari intwaro nyinshi zikomeje kugenda zoherezwa mu gihugu cy'u Burundi. Izi zikaba ari intwaro navuga ko zikomeje kugenda zituruka za South Africa. Ibi nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda byinjiramo muri rusange. Nkabona andi makuru rero yemeza ko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura, by'umwihariko mu bice byo hano muri komine ya Murangara, kuko iyi komine ya Murangara yongeye nayo kumvikanamo amasasu menshi. Ibi nabyo ni bimwe mu biri gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho, ari nacyo kibazo by'umwihariko kugira ngo mbibarize tunagana no ku musozo. Ni amakuru navuga yuko arimo aturuka by'umwihariko muri ibice bya za Gitega. Gitega ikomeje kuba musaga. Mu kanya gato hari inama ya CNDD FDD, nayo ni inama n'ubundi isa nk'isubitswe kubera umutekano muke urimo uragenda wikangwa, ndetse no gushwana gushobora kuza kuba hagati ku mpande zombi. Ese Bwana Kalimba Aimable ibi byo tubyita iki? Ikintu tuza kuvuga ku ruhande rw'isituwasiyo Moses, ntabwo inzego z'umutekano za kino gihugu zubatse neza. Yego, Evariste Ndayishimiye uburyo yubatse inzego z'umutekano w'igihugu cye ni uburyo navuga yuko muri analogue. Arashaka kuzana bya bintu byo muri za 83 muri 71. yego, ndashaka kubishyira ku gihugu cy'u Burundi, kandi aho isi igeze aka kanya n'isi iyobowe na tekinoloji, n'isi iyobowe n'ibigezweho cyane. Urabona yuko n'impamvu ikomeje kugenda bitera, n'impamvu ubona yuko na popularite nyinshi ikomeje kugenda imwikuraho cyangwa imwiyomoraho, ni uko atita cyane ku ruhande rw'icyitwa urubyiruko rw'igihugu cy'u Burundi ngo agerageze kugira ikintu akora ku ruhande rwabo, kuko byaba ari izi nzego za gisirikare uzasanga n'ubundi umubare mwinshi 80 cyangwa 90 ari urubyiruko rurimo. yego, ugasanga rero Evariste Ndayishimiye n'impamvu bivuga yuko inzego za gisirikare inyinshi zikomeje kumwiyomoraho, usanga yuko n'uruhare rw'uko adashyigikira urubyiruko cyangwa se ngo arwereke umurongo ngenderwaho cyangwa se aromotive mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ari nabyo bintu bikomeje kumushyira mu kaga, ndetse kandi bigashyira no mu kaga icyitwa sosiyete sivile y'igihugu cy'u Burundi. Yes, Bwana Kalimba Aimable, reka tugushimire, dushimire n'abakunzi ba Dunia Nikoti TV dusoreza aha ngaha. Yego, murakoze cyane.